Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina tamatapana pong Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengulongi tentang sampaja sunnah. Sebab biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk iwan newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu, angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib. Pasepina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat melo pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita. Nah sebab ia rohat desa kadat tasik dia taupan rita maka dah ia had desa asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan, tapi ia roh taupan rita liangi nangga ia rohat desa hadis lemah. Maka terus dibalikan kadangkala angka had desa angka taupan rita maka dah ia had desa melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadesa mentendak. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dia na pulukku nabitta tu. Pulukku mi ulama. Jadi aku ka maka dah hadesa malamma dia tu na pulukku nabitta. Istilahnya dia na puluk tania nabitta tentu kang itu malamma na matanda na tania tau pandrita mi. Naiya ko tau panrita na tentu kangi relatif nih dia na mungkin sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tau tu biasa tu maka dah iya ko yano tu Pak Beliang angka tau maka dah hade iya ko yano dia na Pak Beliang tau kanja ya tu gitu. Jadi kada tasi dia mako mati ro hadesa na sabab untuk malai si dia hadesa nai pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin-rajin itu betul kan ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matandan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tiya wae matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na merembes mana lo ko rumatu. Jadi ya kong kata maka hadisa melemah nang kepacara mau maka dade maka matak deh tu hadisa mako memang. Jadi aja nana idi malah saulu ya tu apa ya ko pada mi kong kata pa nang kagaga tajama natapa maka da kenri dalelena tapodangi maka da sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga amalan tapada hadesa na sapa nanyero to mapandrite riolo de metonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunnah makoy hadesa na sapa ide magay na sabak de na palabangangi na rekode gagaw ko hadesa degaw ko kita narunto makiro jadi tugas tay di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada. Itu tugasnya pacaramai sampai dalilena jadi makiro Yana tu ampai ya kong kata podangi maka dah mana dalilnya? Maka datangnya jama-jama aku ya tu. Tahu dah memang ni. Kadatannya jama aku tu masa pada dalile ustaz selau mutanai.
Iya na tu nakada biasa guruta. Iya ko najama ni guruta ambo dalle, najama ni guruta kalisi dendreng, napalabangan ni guruta saada. Pigau ni nasaba de tu napa gurongi ko de kahade sana. Maki tu. Jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tau rusuk betongan na. Iya ro amalange ya kong kai podangi tapi gau ni. Tapi de tu na ya mana na ya pak guronge wadi tajama. Nasaba padalen ya malan na tau padahal repana makiro. Jadi pertama nasamaturu si tau pandrita makada duan raka sampaja sunna yolona sampaja subuh riwat tu purana basubu tau nasamaturu si duan raka. Tapi kan tapi dua pendapat nasama tururu nak maka duan rakayo lo na sampaja subuh itu. Tapi angka dua pendapat, angka makada ia sange sampaja sunna pajar ia naritu sampaja sunna riolodena panabas subuh tawe biasa angka pacarama tangkalinga makoro to makada de panabas subuh teh angka sampaja sunna duan raka nasaba oko hadesa dua memat to hadesa bicara angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itu pukului duan raka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hadesa leleng dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr. Itu kere. Silengang ya. Jadi ko makadai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunnah subuh nama suruh. Tapi ya kira makadai rakaatani qablal fajr duan raka sampaja sunnah riolona pajarange berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampaja sunnah duan rakang capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah duan rakang iya na ronasa sholat sunnat qablal fajar. Jadi upapahang ini ya. Tapi maka dake ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka maka da yerona masue duan raka yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampaja sunnah subuh. Jadi pura basubu tawe ijama niero duan rakang iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri hairum minat dunya wa ma fiha duan rakang sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masarolab bi narekomelo ilaini iya tu sampajange masarolab bi ya regayase nanya lino lolong isana. Itu. Iya to na sampajange naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe. Itu naten. Maka de nabita ya komatanga ko mas sampaja sunna nakama pak bange na yaki ko makadade na salasay sampajaku ya na kata bere imange kata bere pamular na sampajange salaiwi itu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalaiwi nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua sholat witir. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na angkami matto pasan na nabita ajalalo na demo witiri namo manihasirakang ya kene angka sampaja wadding
ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witri tau ipapite ki barakna maka dia macipi iwattu cek dek mani wattu kega nai jama sampaja tahajud ega atau sampaja witri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witri mujama lebih mui tahajud musalai daripada witri apa iya witri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witri maka dia adalah kekasihku iya ko maka dari kekasihku berarti maka dari waliullah walinnah tauripujinna pun Allah Ta'ala jadi ya ko meki mancaji wali tauripuji ripong Allah Ta'ala awitri ki yana tu nakada nabita ajalalo na demo witri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi itu witri dia namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jamir 10 pitu di dia nang kata witri 10 pitu 10 lima dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ya mi asera madaring kana jamai angka narampe alina pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witri namo ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah serarakan na witri iya kode maka dapat batik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka ada dua tiga tapi ia kuya masawroe maka dami dua napa sidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya parosi rakanger matu akadani witir Pak Mega tahu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaataini mapat diulu tu malaikat Pak maka ada wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam kadai malaikat gendak bali tu kedua makanya sholli salatus sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakam karena pong Allah Ta'ala ia peromatu si rakange maka dani usolli salatus sunnatil witir rakaatan ya roh jadi tepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala magampan ya roh iya ko mabikumo pia kalami 2 mijolo puang Allahu Akbar makun rulada ni ko demo patapahag gitu jadi oke roh rewa kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi ukiro nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampaja sunat dia penatama subuh angka to maka de purapi basubuh tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tahu pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya rokita na hiya limiddin angka korokita ena rampe makada nani gini tau mas sampaja sunnah subuh jadi kupur ibas subuh teh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah jadi alam nasrah rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy maka ia tu tawe lai palappa iyo kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya kegayasam makuye
Iya ko angka tau palamuran nyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriangi ati na melo kiringan anu makaleleng di natambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito. Iyaro na rampe Imamul Ghazali nareko iyaro yala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi quraisyin. Iya. Jadi tapalak miru dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkatona rampe tau pandrite oko kita hasinatul asrar. Iya hasinatul asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isakna itu. Itu termasuk kitab mujarrabat kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasyaf. Iya. Jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaipah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tute na dapi mangaribi. Ya ko tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti talupai. Itu makadami tau pandita papalampe sunga. Iro. Dua, angka mau pecik di. Angka narampe tau pandrita okko lalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabace kuliah ayyuhal kafirun. Akatallu raka' mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada rajan nalino kaya ka na may pake no? Iya ko meki malamanang ijaji raka' pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al-kafirun akatelu. No? Jadi rakaat pamulan ku pernah baca Fatihah tali jolo alam nasrah. Lettu isura alam nasrah tabaca al-kafirun akatelu. Napa ki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al-fil liila fi quraisyin napa tabaca alantara kaipah. Napa tabaca kudu Allahu akatelu talamanan ni. Kak dena cocok yulangi itu kak dena cocok maka dak wai meka malamana ngipeko carana lo jame jolo dua kada si kamale dua sip dena cocok apa dun rakami makanya pangupui patama manang tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatelu nasaba iyaro alam nasara dua non ribe matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya ku yarona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangi ki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi quraisy. Jadi alam nasraka dobolo muy fungsina iya mi matu raka kedua iya narope makada alam nasra raka pertama napat kuyal kafirun akatelu raka maduan napa matu napa tala li ila fi quraisyin napa alam tarakaipa napa tala kulullahu akatelu talamanan nih yang penting tingerang pak ianu patu ipa biasa pak apa ya kode ini pak biasa tuh jili-jili nih tuh agak siruna itu pak biasa pak iya na tuh ampai iya ro tau pandrita maku ya
Perlu papahangi kia supaya aja nato salah paham maka da magi nang ka ipatentu makoro na dena patentu ina bita. Makuya. Iya ro aya rilalan na ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing. Ang kahadesa bicarai kadakala deto kakahadesa bicarai. Ang kato penemuan ulama istilahnya na amal kang itaw panrite materu nasabari na lolongang hikmana yana ro na pagurongang yana tiasa kaulun ulama. Ia komakiro dena kadate hades makadami penemuan dalam ilmu hikmah. Itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu kak denang kana sorongnya nabi tamakada baca kudu Allahu akasisap buka soi akasisap buka wani denang ka. Tapi angka sahabat na nabi ta nabaca yero. Nabaca yero. Kudu Allahu kasisap buka soi na baca tu kasisap buka ni sahabat na nabi tayi si sanna mate Muawiyah sanna si sanna mate maselan nabi ta taselang magi na taselan na saba na sangimelo kama lino jadi namo tu nabi ta de to ni sangi maka damaga na kama lino tapi ia makoko awita maega hamisangi maega nasa yanang kanao ni mako adena na meta yana tu namo pak burai bitang katona pengobatan akhir zaman do maega padahal nabi lagi deni sangi makada mager ko mekama lino jadi yero nabi kan angka matan nasoe malibu tapi dega cahayana pada miulangnya masela nabi Deto na gerhana maka day nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi nako mata soe makaliliang deto ka na may kama lino maka day Jibril iya ro ampai de gaga cahaya na matan na soe Muhammad 70 sabbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada dena terbatas maka dami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi ya sana kinro ya sangelangi wallahu alam apa penelitian maka da iya lino angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na semantan relada na langi mo pa ano mo pa yero tanya apalagi itu nangiro bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang ngiro na panadapi bintang terdekat dari bumi na makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri aksana bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniro itu oi biar ko ya kumakaran ite kenri resangelangi wallahu alam dia naga pahangiro di sakar kenri monro yang jelasna onron na malaikat elangi nanyaro makadai Jibril napaturungi po ang Allah Ta'ala malaikat na makin nabita magami manginap magi na may galanda no makadai lawi mas sampajangang ngiro sahabatmu Muawiyah tasila nabita aga mana kalabihan na itu magi mana na ipanora malaikat masampajangan na tau biasa muri tanya to nabi Muawiyah sahabatku dia salami tapi tanya nabi maka dai malaikat Jibril tercatat ya rote okupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakuiwi okupu Allah Ta'ala maka da ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allahu pa dia nasalah ya tu kumaka day baca kata lupa ada ku patamai Quran dia aja tangga biasa ani biasa kaya teti we mataku makada unrolopo na pamasena po ng Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namo kudu Allahu minabaca itu namun ya itu jadi itu tu nawa dia capa imak kudu Allahu
Pak katoje itu tahu kutuli kudu Allah minamba pui mana sih kudu Allah ku siatu aja tak capai. Itu de nawading. Jadi makanya bita tolo tu solo sahabat, noli sahabat na tolo. Iya ro nabita benena na tanay. Maka da iya lakai mue tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah al-Ikhlas. Mako kami ka tanay ko. Akasiaga memang ina baca lakai mu kudu Allahu kagak pesan naro maka dak kaseko ina baca kudu Allahu lakai mu na incata mana ya sangi ahli surah al-Ikhlas maka baine na pura ka na podang maka daya ruya baca ku dewatin roko wani ko de na ganna kasisa buku Allahu baca de to na labu matan na soy ko mubai ko dia baca ke sisa buku Allah berarti kedua sabu sisa buku soy sisa buku ni tu liya mi rona pananung tapi ia ko ibilang ni sisa buku tapi makaraki jadi ini meniro ia kode hatul le baca ya kaseko ro tak gang kulengan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipan nanungang ni maka da seko maka da sisa bunaya 500 kos 500 kon ni wadisa wadik apalagi makoko akan menyamang kata sabbe to yaitu tasabbe pakena nomoro tanyane yaitu ipacene bilang-bilang Patu ko bilang pilayan ko matinro ite tak din na madari na lupay kada siya agarong na. Yo po ko yato napasa dena ay namo matinro di tama di ba o siya no ni natambay man edo. Jadi yato bilang pilang yung makoko apa bilang pila tau patinro ni yato ipasa Ito apa ya ko yati pacan madari tak din na. Kumatangang masih kiri na cakarudo pa setangi mematoha patinroy. Ari na metolas sapu-sapu mata ya makada magi-magi na tinro na din naletto. Makito jadi iya metoro matana padam itu katomoto ko subuh maka katana. Madari ni aja lala matana makwe na nangkalingete na sa menapay mga jililu jolo cede pa de to parap basi. Oh raba niya tu ya na rabba ele pinoto. Yang lagi na sama memang setang ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narekomoto ko ya komoto no patu si rantena kade ko si jalo majenne ya nagesa no wae patu talun itu ya nampai kada ya kong katau matin ruang ya na tu ampai biasa yapi wae matana to yapi wae matana tapi engkau pasantren dia napi na bolomete way mapantengan itu jadi na bolome mati way mapantengan jadi magay na sabak memang loki majenne ko makiro langsung berwudu tama ni betul di moni mot ko tamay tak dampangi ka angka cara ko paleteang iya jadi engka tak sia ko palete jadi pasitar ruminero makie jadi nak sampai sunat subuh tu selesai ang kecede maka dawe madari apa ustaz terlambat kak de nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh na tulu jam apa wat dingi qada pura pi mas sampai subuh teh ni jama namanya qada tapi risese na taude nangka nasalaiwi iya ko bisa mo ide tajame jabawan na do risese na mi taude nang kana salaiwi ya boleh dikaba nasaba angka sahabat nang riwayat ya naron sang hadis takriri ya sange takriri konsensus persetujuan nabi tapi diam betul kena dia nak kada nabi tak cocok ni tuju ni dia tu nak kada salai mamakobam ni tapi amakona nabi ta menurut ulama hadisa wadi nasaba ya kene dia wadi maka dia nabi tak aja tapi ro nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na maka da salai ya tu de
Agape na pau, makadami na bitta, melo ko galau pak guru, lebih makanja na itu. Pasti nasalay ni tayo kumakiro to. Melo ko galau pak guru lebih makanja na itu. Umakade sahabat, itu pak guru na ya Rasulullah, makin nabi tayo mo baca. Nasalay niya rumato. Jadi dia nak nabi tasalay, yo poi di. Wah, neraka ya tuh. Wah, tapa. Dia kagak. Silalona na jama taparana kana sa pajaban ni pale. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dito na merasa salah. Nasaba na podan maka angka lebih makanja na itu. Pada roto masih kiri pura masam paja subune sel masigi masuleka batu karo manala. Menisitan reuluna. Batu karo manala masih kiri naitay nabita we meni tangas sode pada salah ini ya na peri de nak nabita salah jama-jamamu de na podami makada si pona gero pura ko masam paja subuh de panang kapasala masigi nasa de nangka nasa pigaw nasa tuli masih kiri ka maka nabita may ganito baca nasang akadua nilete ya betul rumah na makan itandre maka de nabita melo ko go pak guru angka baca nabaca nabita subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Makin nabita ia ubaca ewe pa akatallu noli nabita ia ubaca akatallu ia kokke surimonri ni pasitimba si bawo yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akka 10 yaitu mata nak mo pi akka 10 yo baca katelu itu tapana soro batuna nasang tapak guru yana rona kana nabita bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah apalah nih wah iya je bicarogi ya Pak sisap melo pada ko makadai iye si bawa de jadi maponcok ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati de pania apalah iro tak amalkan yana tu nak kena tu pandita baca akatal luko rewengi baca akatal luko subuh pura masam paja subuh namui yami tu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka dah kami nama tanah dena gacau ya tu yana tu sikiri tapi dena ya ro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalanna tapi angka to si kiri mancaji tanah ngoko suruga pada ko makadang kadoriang itana ngoko darah ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa angka to si kiri datanya ya subhanallah matana mengka kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah yana ro sikiri tanah-tanah kilala na suruga itu jadi madu padupa kato makale komeko pakabaru tapak mu baca la ilaha illallah madu padupa idi man ya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may baca ya ko makura-kura baca yana ro ta baca na subhanallah bihamdi adada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati madu padupa mo yang penting ang kata amalkan Pak makom itu ya kumaka DJ gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupa ya karabani astagfirullah ya benar ya kumakun rumo pero salawan namo salawa mi tapan nanunga barakalo po na to ya jadi dia nagacau gampang ya ko dia mau patisang salawa mate bawan ni jadi sampai sunat subuh kemudian letek kak sampai sunnah yolona si bawa imonrina loro ba'diyah dan qabliyah duhur iya ko ulama fikih ya termasuk Syafi'i Maliki Hanafi Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imonrina loro muakkadah ya sange muakkada denamo to makada denang kana salai nabita
sampaja sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imon rinna loro muakkadah. Tanya gairu muakkad. Apa iya tu sampaja sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imon rinna. Nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wadi langsung ngepa wadi to masna don rakaat di bersalam. Ya komelo ki ma suku-suku tapagan na ya pak. Nah, itu apa ya ko 2 mitu sampai sunat minimalis asana. Ya deh minimalis. Aga gunane ropa. Angka riwayat puluku pangluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sore pamasin ani asalamakang maka Nabi tanani gini kita umas sampai sunnah patanrakang yolona loro patanrakang imon rinna loro lai harangan nyukupung Allah Ta'ala nagis sa api neraka watak kalena. Jadi pakada haramul jasadilan nirat lai harangan ni nagis sa api neraka watak kalena. Iya to si oko kita hialimiddin kita ni Imamul Ghazali patanraka sampaja sunnah imon rinna loro tapi leang dena biasa. Maka dia Imamul Ghazali mitta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana napa mitta rokokna jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akadupulu sini iya dia nak kata lu apa angkat tu Nabi lah ya Allah subhanahu Allah gimana itu? Jadi metet sujud metet rokok nah makoto paropa emang metet tu sujud nah. Tapi petan rekangon nah. Napakupure na jamayro tudang icinampo masih kiri. Aga nasi Imamul Ghazali. Iya ko napakuiro bate na jami sampaja sunnah imun rinna loro 70 sabbu malaika macio mas sampaja sibawa alena. 70 sabu malaikat macuri mas sempajang. Yang kedua, iya na malaikat macuri mas sempajange matasabbe aswani milauri pong Allah Ta'ala sarekom mengion nate ni pas salama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabu malaikat milodongan. Tapi marak-jirat nak ko tahu marepa dia na cocok. Apa metet terrokok na metet tu sujud na tanya ya tak petak itu tanya mapudong kana betul kan yang penting ngepai tanya ya roh jadi istilahnya sempajangnya mas senang jadi kiro monro mesti tak paha kutulai jadi roh muakkad gairu muakkad ya ko muakkada 2 yolona 2 imonrina menurut ahli fikih iya ko Imam Ghazali 2 yolona apa imonrina iya ko gairu muakkada apa ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur yolona as-sarae 2 muakkadah sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah yang jelasna sampaja sunnah yolona as-sarae patanrakang hadis memang angka mi makada muakkada angka tau makada taniya magai nasaba angka narampe Aisyah makada yero nabi takwasarai patanraka sampaja sunnah na zaman na petang sige angka to sahabat pawi makada uruntu inabi tamas sampaja sunnah yolona sarai don rakami itu kena itu jadi pura najama 2 pura topa Aisyah mah kada apa najama kata sahabat mah kada dek bitai nabi ta 2 mi najama gitu ya naro nakada angka mah kada 2 angka mah kada 4 tapi yang jelasnya patan rakange angka hadisana aga pesan nabi ta ternyata angka padilana nani gini kita umas sampaja sunnah patan raka yolona sarae apalanna yaitu patan rakange nawala ipu Allah Ta'ala padai eganna apalanna tau melaksanakannya ibadah umrah 1 kali nah yana tuh
sampai sunnah. Jadi ya ko 25 juta di ipasa dia na kalau umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalan na tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pa itu pengumrah biasa berkali-kali. Tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi dia tahu make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan rakayo lo nasara. Jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang roh. Nah nigi masam paja sunnah ipatan rakayo lo nasara ya lengi di 25 juta khais. Baka masih desa kada kaya ganola pu imata mah. Itu jadi makira jadi itu karena fadilahnya. Yolona mga imonrina sara de kaga sampaja sunna imonrina sara. Tapi Nabi ta angkan lobolana Ummu Salmah indok Salamah. Iya na bainena Nabi te matolak da inapa ipu baine. Apa mati ambok Salama na law Nabi tasyaraiwi lawi berduka natako makade Nabi ta bacai podang musalma pak masarala da ikasi nyawana kade Nabi ta bacai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambai Allahumma ajur pottolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja nya talaiwe. Jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa iya tu inna lillahi ternyata mate. Nih baca musibami. Makadami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala amate ngangi tau malasa tau kecelakaan ibaca inna lillahi mega apa tuh nasa dia paje dah mate natanem itu macam tu mate ya tu itu jadi ibaca ro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambai Allahumma ajurna fi musibatina pot tolayang ya lebih makanja nya talai. Maka le Ummu Salmah purana nabaca ro nabaca sa napa makada angkamu pagataw lebih makanja na lakaiku dero na betul na de na rapa ako kalan nasa nalakay ko na taw kanja arwani pasakbara na denang kana macay pasampajang tulimanya makinin na ay de na kaga taw pa dalakay ko kanja na iya na roga nasabari ni podan Nabi to ko malaikat Jibril maka dadena rapat tepat na Ummu Salmah mu podangnya rupa dongange sehingga Nabi mendatangi nang puga no kade Nabi ta waktu kusaliwa pintu na make Nabi ta dega ye mu yakini ro mu pawe upodakwe nyedo nasa deje na de yakini de mina rapa kalau ku seding pa maka dadena sedih gaga tau pada kanja na lakaiku make Nabi ta kega makanja lah kai munaya napa na mama ko ni yaitu ampai Nabi ta napubai ni yaitu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu matoh itu ibu bayi ni iya kong karo ani tulime mak bayi di macuri Nabi ta suruh ni sapa tahu matoh 60 na tahun na kawingi wi tulime macu sunnah itu Pak makatuti kako ya kuat bayinya makalita sunnah wah itu ya ko sampaja maka kunruh jadi tapi ya maka kami to mulai lalanero jadi saya wasiatkan dan itu jadi kong kagagata paletat deng iya naro tabaca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasabak maka di tu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da di ka juga baca-baca ta pala iya ro pala wala wairo pala ustaz kiye pimpina pondok na macan ni matoki tu mak guru di ka ko kita eta runti rumah ka ye baca na de ni namu ite ga gawe maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake
Kak magay na sa ide dali na yero na laya aja na nilaway dali na tawi. Ito, mamagi-magi yero na layro na uhalalakang ina pa baraka ina wadin na wayang untuk keluarga. Apa niga palalo yokoro pangay ano wanita na dinamo kola sari makalicubuh. Ito, nadetanya lang robungin na mo ato itiro to macan ne sapa deto na ita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti mako me matiro pura nagari sikang ngepong Allah Taala dale na toro pura nu halalakang ama kona maka dati kilala makanya matay ko maku ko inay motoro na maka dale na toro ni mako na dapat lo pura guru tabelo ko wade dako dia ulit tagi tu Pak Kiai maka da muda pimo tu matuna mama ko ni guru ta yemiro ta panapuranga maka da tomilaw ilodo ni pa ina sang nanay kasi digaga wena na po ng Allah Taala matuto nakate na loko masikola atan na po ng Allah Taala pasting kay tarima don na kunegan na tuwa nanay tomilaw don na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na do nga so latto ila porangi maka da yinaw dinamo na pasantrengi tallo taw patamangi dinamo lupo guruta maka de guruta nalai de chin tadde nga pa de gage dinamo tallo kene de tadde mamak ko na jadi iya ro ko taw makanja pahana makoro de na masus sama kaya to nang kataw makada iya ko ni nale te gagata melo mitu po ngala taala to layangi labi makanja pa de na tatola ko de na laga itu to kan to jadi iro ipake sakira yan na jolo pangulongan idi kamu pamatu apa napay pasapi na sampaja paralu ya meko pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o ko bulan muharram kung kalasan na tawe pasti angka buray ini angka tu sampaja sunna o ko bulan sawal yak aruara kana yak ijame ro sampaja sunna yan natunakan na la saja tamasilang yan ang kamuto ko tilalan na lino wat di burayki o kuinipi na buraywi itu ya ampai ko malasa apa bu do masilang dari orang kalau doktor kada aja nah aku mirjolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sirek na taung baru-baru na kana la saulas sidi ulas 10 sidi 20 10 masona deulo mak juma kedua padulo tokong deulo doktor apa waktu corona mari di mana pak kitaku dia boleh tatonge tapi tuli masam pajaliu maka dade tuli yakin maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nang ko siruntuk de to pa ni sama bahasa Indonesia bahasa Arab mina bahasa Inggris dia nang ko siruntuk na sa Bauki Amerika Monroe si Hisham Kabani magi nang kayarok kilalan nipi pole angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang ok yase na lamarimu o kung katutok ko ay bosyok kilalan na lamari pasigaru ya rominungi yemero na pak guru nga na pamade moto ka bodang ibu elenga ro samsame na sa chapu ni daku dene chapung ka opa ko tu na lai na sawi katonga mo pa dakung katuwe bosyok ko tu betul ako ay saliwang itu air hujan di bulan 4 pasigaru mulai nggak winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejangan saratai winungi pas bajana elo nak matasi aku cempa itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulalan nak kita enarampi padilana sampai ini kesana oko Ibnu Halizam narampi itu jadi engkah tapi mundri pematu pengolongan supaya manase pak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jamo kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh bapak mulo kor ijama ya naliwan ni sawal pajatoni sakira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.